Hakajing don kajing temu bandan no yakalat ban penmi doktor na megalaya ban yakun ya kajing duna doktor haki hospital sarkar hajalla ke sarkar jalla menta kasngi kalala ban sedang no ya ke Shillong Medical College kepadan halau mali Shillong. Kajing yo ban sedang no ya ke college kadai hadin kajing yo jing menjur na ke National Medical Commission ban sedang ya ke Medical College hamegalaya bat kum ban supentep kajing angnut ya ke college kadai ke balan ne da kisnem hapo ke jalla. Hakani ke college kata hak asamoy puli beningkong kisamla puli ki belayo bha ban puli MBBS ki dan hadu sanpo ngot kisamla puli ki bekentop khasi jain tia bat garo ka baki dan hadu saup arngot bat prangot pat ki dei na ka All India Quota. Hakajing yo banyakran bat ka director beningkong jong ka college alaong bakan yale ker baki la banyalam ya ki briola jong khamtam haba ka jalla ka don kam ya ki doktor haki babun ki jaka sumar. Nolor kata kalau ong kijing kidan namar kijing duna ki bon hendrai layale kat bala ban penbiang nadu ki hostel kebakar pang ya ki senrang bat kenthai kenthop ru ya ki jaka sa ya ki warden bat kijing pen kre ru kebabiang hak baya dei bat kabam. सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Long live Shillong Medical College. Long live Shillong Medical College. Long live Shillong Medical College. Kadi kasih kaba sutanat kaba i paro kumki faculty kumki staff jongka Shillong Medical College ngi keman pat ngi so tanat bangi yo ekanika lat pan sedang ekanika college Pasteur Institute Shwa menshwa kalong tangka research lab tangba menta nadu menta la bun snem kila envision yang kanika kanika jimbut manyo ek medical college mentala bun snem hendrai kalong kaba sultanat ba mentau snem kila la stang but ka jimbut jong kanika medical college kila I ketika flag bagi waru learn heal and inspire kata kadika motto jongi kumka Shillong Medical College manganget ba menta bagi layo san pongut ki students ki khasi bat jantia bat garong idan sapu argut bat ki all India seats ginon pratli te nakini ki seats barakot hiklawan sastang ar ki all India kota ki bangpat shim admission nai tangba hado menta ki students ki belawan ru ki ngau tenat ki ngau jo bat akarmen ba kan ka college mo kanangnya chaprang bat nyele hi ka bangila kumka college bangin yalam ya ki breu jongi especially ki breu na megalaya bentang layo sapu arngut extra ki doctors mo pafi mbaong mensua ka kota ka tentang kado pandai politely re mentang layo asan po te smokman ya kata ba as the first director yang ka Shillong Medical College ngayo ya kanika kabu ba an shimenta bat mangan lead ya kanika institute kadi ka brownfield project kumbaong mo ti playo ngona do manswai minister ba manswari laong ka brownfield project kalong ba monsin isdang naki barim mat ngi pentmai bat suki-suki ngi
ni augment ya ka mangidon man ni pinong ni pinpha ke ni pinpha sho tangba in the long run nang hap hi ban stang ya ka greenfield project but in stang mentang stang sanpho tip hadin chisnam arsnam ni la ban stang so sis pa ngon mentang ka jing ya ka bon nomor ba idang don jing tuna tangba banyak tho ho ge phi kibon kumka institute indon sibon ki jing tuna hanre ngila ya le hikat bala ban ngila ya persang hikat bala ban penbiang especially na benta ki students na ki staff kamtam le ki students ki hostel ki ngila pen bhalut ki don ki blocks ki ba ki menha kane ba ni shna al block we kathai we kishnrang inang pen bha so atli ki block but ki warden ki asalang mat ki and we are trying our level best kan hakata ka bam ke ru indon problem ka ke indon problem ni long laki sirukop kala don lupa kan ka pasien institute but barokhat ki facility bon ki la don lupa ka civil hospital la don lupa ki departments ka Ganesh Das ka don lupa ki departments ka Mimpans ka don lupa ka psychiatry department ila biang bong syo bangiduna tamang nginang bon gijing kendiat consort sene sitai ba pan biang ki students pan biang ki faculty kendiat sort tamba inang ya le kat bala man dap ya kata ka UK chungi manda faculty ngila bon ka anatomy physiology barok ka ni don operate departments barok ka ladap menta haka ki professor kidang duna tamba ladam don professor ru ki departments kidang la mas nang di associate but di assistant professors ki ladap lut senior residents ki ladap lut te nang ta but ki tutors ru ngiladon tangi professor hi we namar ba jinjar banyo professor namar pi ka recruitment rules kalong ta fi pa long professor pi haban pendep shwai ka senior residency nang ta so ka assistant professorship then associate then you become a professor te ka ship por ke te mangi ya ki biology mentangi pa jo tamba nando bawan kan medical college pede ki bon ki bansa long professor te karban ba yo ban pendap kita ki we ki ba ayuru ila ya le ban khot ki ba nang puri shabar kumangaru ngatre shabar tinggal awan pentah and menganswer ya kanika medical college and nget ba bon ki we ki ba kwa wan kinwan inya trahi ki balaop artu sangut na ki ngidon kam assistant professor artu sangut ki balaop na ki in service doctor ki de artu sangut ki associate professor ngidon kam arphongut tinaka state ngila don khat prangut ki senior resident ki don dependent man hakawe ke department ngila don hatu artu sangut ki demonstrator ki tutor ngila don khat lai ngut then mean maximum almost 99% kini ki in service doctor tibat khandai ngut ki professors hondo mentam 4 don hi tin tala sedang ke medical college let's say ngi khat yaki bakin longkom ki guest faculty mud ka ya ji dan kam faculty dan kam kalabiang kalabiang anong dan jintut no advice ke NMC ke numai permission ya ningkong do kapet ya ka faculty ka NMC ka National Medical Council kapet ningkong ya ka faculty ladam don faculty kinumai ka letter of permission te nama ngiyo ka letter of permission it means ngilabia second year ngiladon ki faculty ka third year ngiladon ki third year ki labon ki in house nangta ki nidon ki professors ki balawan ki surgeons head of department jo anesthesia uladon head of department jo surgery medicine pediatrics ngiladon te baduna ka finally ay tang gynae maybe tang ba kiwe ladon dot kan dapat ka ortho lab mo dapat ke we are all set without any hurdles yes we are sort of all set ila ya le ikat bala man pedbiang and we are ready we are set ka class bentang mod ba bentang karisni bi ngile ka flag hoisting namar ba ade as per the NMC norms pan sedang ya foundation course tingi don kam ETS pan pendep ya foundation course mangidon ka mentor-mentee program ngidon ki ethics attitude ethics and communication manghinikay ki students and then we have doctor patient relationship ni haban hikay kita ki bon ki kinja mangi haban mentor ki students
kalom ka foundation course man sotho yaki what it means to be a doctor mandale ki kho yaki Indian medical graduate we call them Indian medical graduates according to the NMC ke and ni yale man pendap yakata ka foundation course hani kata as much as possible ni kwa man stang the last counseling kadai kan ki stray counseling kini berkhot kin pendap haka arpusan tarik jong October tangbangi. We are trying to start the course, the first MBBS course by the 14th of October. Where you masuk medical college sabar, ada yang berangkat setang ni. How? Kita nak kibalas tang, lada kita dap kasit kisang. Ya, kibon kibalas tang. Do we need to cover up? No, we don't need to cover up because the mentang kita sudah tang counseling, kita nyo tang kiyo. There's no problem. We will make up. It's a 1-year course. Ini laman pendam ya course. Ke Shillong Medical College. List for me to mentang ko ni sadar full. Hang ni pakuno ki allocate ki seats. The same way. Kajo. Pinpa ka jongi ro kaya kumjo. Ni I option ki students. Boni we want to come to Shillong Medical College. Nado bas dangi nga so tanat baban ong pipa ni do na sit. Bon kilawan. Bon giwanem yang ni kwa Shillong Medical College ni lalu dan sit mo ibon ki khana jungi ki ba long am ki don ru ho ki kani kalong opportunity te ki brio jongi ru mangi ki bam la ban police bar kalet kawan ka jinjar man thet ticket ban let police bar shanong way bo so man yang for the first time ki mi na ye ki snok kinja ki veshani pade ki bon ki bawan kwa ban sham badang ni yang ngim le she ngin shong me hang ni o kabon ka jing pher kabon tangba of course mentaki centralized governments lele ki almost ni long hi komjo ni ai compare ki fee structure na Punjab na tampo Assam na and then from Agartala and then RIMS it's almost the same kalang komjo ka fee structure kalang komjo duna khandiat so chane tai tangba almost the same. Berok gini lah sign board. Hoi, ya ban sign maka kidai na ki state kota thi. Par ho ki wana state kota. All the 42 of them. Ki ha ban sign ka board. So, ndai tang ma sign ka board but namar bagi don hang ne it is good for us. Lasa ki pass nang ne kin yo chance ban le PG ru. Pi namar ba mentang ngim jo chance ban le PG la na ngim yo ka kota. Kani menta kalawan medical college ki brio jongi kinyo postgraduate kota ro and then kanang kyo sho ya ka yu jongi ka healthcare system jongi ka no nomor katkum ke NMC ru ka ai ka press release ba kino ki medical college ki bathamai nimikum ka Shillong Medical College ru nilala ban sedang postgraduate in all the 21 departments for each department nila ban sedang PG arngut tinggi ladang la long prepaid ngin kren mat ka sarkar tile singin pan da jingbit ngin sedang naki PG ru probably next year em ka sit kan long komni ba naki arngut kawe kan lek ka state kawe kan lek ka central all India kata ka de nom jong NMC tinggi la don kanang bon ki sit pada dang yo ke ngidang yo kabu ke tinggi ki department ki bala long reading naki artway department ngila don hadu shipau artway tili ki department bala long full min ki professors ladon ki associate ladon ki senior resident ki assistant professor dan min ngila la ban sedang PJ Habatin pej bahagi ki shop plus F ka plus F hakabam bangi bam dunaki eki batte ye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam madon ka sharp plus F menta ka sngi. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya